Aku por waklat ke Belanda te. Ia berok sangut ya rak kesenduk cengka. Tang bopet mentah pada Friday. Kam no ke cing car am. Tip syuk kan long kam no lada. Yap sama no mana ni. Kikubor Kapatisi TV. Manus nam daki lakbon ki bakwa penpinda beke MBBS Henry Kindiat e ki bapas ke admission kalapli ha Emmanuel Coaching Academy lepi join menta pinyo e ki kot bat ki e-materials kindon ru ki mock test ban penkraya pi na kabenda ka NEET. Kakenhun yelek kai kudu nak ni kejela kebadan hapo kshatri jong ke Kudu Association of Meghalaya. Keliok khursan tadi kita kema hakarensan yelek kai Food Kudu National Championship kabala long hakanong ba Pune Maharashtra. Nado ke khat pratrik hado ke arpu atrik Jombang Arja apun rio. Kini kisan ngut kilong ugeri one job dingdo. Kubala job ya kata kemaksiar ha kerdan senior ke Iban Yoko nongrum. Kubala job ya kata kemaksiar ha kerdan junior u Ithan Nongdhar. Ubala job ya kata kemaksiar ha kerdan under 14 u Ferdinand Nongdhar. Ubala job ya kata kemarupa ha ke under 19 pat udamon lang merbo. Ubala job ya kata kemaksiar ha ke under 16. Ke Kudu Association of Meghalaya kala karpa dia ke Sorkar Meghalaya ban aijing itu no ya ke jingil akai Kudu po ke Meghalaya State Olympic Association namar ba ya ke jingil akai Kudu la itu ru ke Ministry of Sport bat la pendung ru ha ke lempung ya akai Khelo India de nakaya kajumi ka Meghalaya Kudu Association ngidap daga jigmen ka bakhra kudu kata-kata namar kadang dai kasih ke ba ari ki bakinet benyisim mentah hari ka National Kudu Championship Cup 2026 kila la manra ia kat kemaksian sawut ki bala manra berjob but way the silver medal te nakalian jongi ngidang kedu yaki bakinang train bakinang practice susu khamsukmat nama bakinang la kami organisasi bentang so ha kubepat kiresan ki ba khamhe susu banya kani ka ba ngila da dewan menta te tumjuru mo yakini ki coach ki jongi ki ba la pas na kwa ba yakiru ba kinangya tres ha nang ni sesmat kenang ba kinang la man penroi yakni ka kudu hang apa kejela ni namar ba boleh ngong ta namar ba kadai ka Australia ni kepada tembai te ni kwa ban penher ban penya ya kenika kudu ya kenika kudu hang ni kejela ka jongi te tang itahi kite ke situ job straight kinong job hang kenika national ke ba kikiteng kilong one job carry ding dot PI 20 kg gold medalist dari basong basa apo mulai pemuli apo mulai ujian Iban Yoko Nongrum junior PI aspa idei basong basa apo mulai mau yang rem etan nongha gold medalist basong basa apo upalong paring Ferdinand Nongha under 19 silver medal di basong basa apa upalong paring daman lang marpo under 19 di basong basa apa jayam but kumju nga aku play kini kumju ki balapas ya ka play ball dari Gary coach but ka but referee Gary wajib ning do mewan percingai nongro but aku juga puas nga aku play kepak ya kasnong mulai mau yang rem ba kila ay museum mas pai mengi tu kejakan kilawan pediam buram ya Iban yang kuat oh nakaliang jongi Australian ngipala bangne eke keba kam kerpan na matai kini kina kiba lawan ra e kana me buram ndrei nakaliang jongi ni sudah be kan kajen dukan pam but kinangai trace system bat kinangai trace system nga aku dairu ya ka KSU mulai skill bat ya ki seng samla mulai mau yang rem tang kita hi baseball kalau apa Pune Maharashtra ha ka
handle trade kelas sedang ka jingnya ka kia sedang sudah ka training hadir nang tu hadir asmi kia sedang pak soya ka tournament ke joki kat kenda aku ketika tournament ke joki wah kita kadai na Directorate of Sports kumba naro ni kompetisi ni nila berpaf ba la Directorate of Sports kila yarap hai ni hagani ke jingnya juan kila ai atlak ban yele jaka te kecinglet jengwan pengiru kala kampiang ba kendialu na mi kiparu ki ha banisai ka pamini ta mini kala long na ka komen ni kala ka shan roba ai kan kecinglet jaka Baning kong aku apan ai kublai yu blai try kamrat bla ai combat ini apa shot baklaj bangila pendik la kasti po puni di ai kublai ru yai sapanchai badi presiden jungi di yai kong penhun ibadi ru i secretary jungi di kumju ya ke sports department kepala yarap ini di kumju ru i kemi ki kapa jungi kena ki ba NC ini nak kapor di kacing nak kai jungi shi kalong ka ba sesua wala kata rungi nak susang kan kacing nak kai kudu ni Megalaya ndai lingba kacing tristam ji kena bat kacing tristam ji coach tingla anwara uni gold medal Southly di way silver medal kacing itu jungi na kani nak tanak sarkar kadi kawai ba ka sarkar kan le angkoloi no ini bangenyo ya ka affiliation ba ya ka recognition na po ka MSOA di lalong kapala na markani ka game kala recognize sa kapwa Sports Ministry of India di keadaan dua apa kilo India di nakalong kapala di syukurpat ba kala kan pendek angkoloi kanang mangiru di kena bonsian di ba le akai ni Megalaya di dini kena kilong yen di ba kamuna dini kayen ko bet obiang di dekila man yarap di lingba ka jing tristam jangi ki coach ki kena ngila man ra dal kumbung chuchu ni banyak ni jujok teng kum benisnam ki bawan na ka po bujurat di kum Ferdinand Nungdha di Damanlang ki ba Ferdinand mengra gold medal di Damanlang mengra bronze di kita. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.